Yes, nibyo ni inkuru zigezweho nonaha zemeza neza ibibaye kuri perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Kisekedi Chirombo Elias Fachibeto nkuko akomeza kugenda yita aya mazina nyine. Uyu mugabo utetse igihugu cya leta ya Congo, uyu kandi amaze iminsi yirukanka muri deal zikomeye cyane zo kureba uko yakongera imbaraga mu gisirikare, aho yatanze oda ya bimwe mu bikoresho bikomeye cyane bivugwa neza ko ari ibikoresho bisanzwe bikoreshwa mu kirere ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere, harimo indege karabutaka z'igisirikare, ariko kandi akaza kubwirwa neza ko iyi oda ashobora kuzayibona nka nyuma hafi y'umwaka n'igice, kandi nabwo bikaba bitizewe. Uyu mugabo yakomeje kuvuga neza ko intwaro z'igihugu cye zakomeje kugenda zishira muri iyi mirwano, inyinshi zafashwe na MA23 ndetse izindi zikagenda zitwikwa, aho ibigo bya gisirikare amakampa atandukanye y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC yagiye aterwa. Kuri ubu rero iki ni ikibazo gikomeye cyane cyihutirwa cyongeye kumwitura hejuru, aho bisa naho birangiye neza mu bijyanye no gukoresha drones ikirere ndetse na helicopter z'intambara. Ubu tuvugana abacanshuro benshi cyane bivugwa neza ko bagera kuri 72 bamaze kwandikira ubutegetsi bwa Kisekedi, ndetse amabaruwa yabo yamaze kugezwa i Kinshasa abamenyesha neza ko amasezerano yagomba guseswa ndetse bafashe umwanzuro wo guhita bava muri uru rugamba. Aba bacanshuro amakuru yemeza neza ko batakiri kugaragara mu bice bari basanzwe bakontorora ndetse banakoreramo, bibutsa neza ko akamaro k'aba bacanshuro aribo bagiye bafasha igisirikare cya leta ya Congo mu gukoresha drones, amakorodone ndetse n'ibindi, kumenya aho drone zihagurukira, aho zigwa bitewe na mapo bahawe aho umwanzi aherereye. Ubu tuvugana nyuma y'impfu z'abacanshuro bagiye bapfa mu minsi itandukanye, kugeza ubwo no muri iki cyumweru amakuru yemeza neza ko hari 3 barasiwe neza hafi n'umujyi wa Baraka nk'uko amakuru abivuga. Ibi rero byaje gutuma aba bacanshuro baza kubona neza ko amazi atakiri yandi. Umwanzuro wafashwe, Kisekedi yabimenyeshejwe. Kuri ubu aribaza ibibazo bikomeje kumwitura hejuru ko birubuze gukemurwa, kandi koko mu gihe ingabo za leta ya Congo zagiye zigerageza gukoresha izi drone z'ubwiyahuzi za kamikazi ndetse n'izo mu bwoko bwa CH4 ndetse izi mbi cyane z'abashinwa, ubu hagiye hagaragara imibare myinshi cyane y'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi bicwaga na drone zabo ubwabo, ubwo aba basirikare bageragezaga gukoresha izi drone nyuma yo gufata amahugurwa amwe n'amwe mu bijyanye no kuzikoresha bakuye kuri aba bacanshuro, ndetse abandi bivugwa neza ko banabyigiye ku butaka bw'u Burundi, ariko bigasa naho gukora kuri tere byabagoye. Hagiye hagaragara drone z'igisirikare cya leta ya Congo zigurutswa n'igisirikare cyabo ndetse n'abarundi, ahubwo bikarangira zirashe mu basirikare ndetse b'igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi, bikarangira basa naho bihekuye mu buryo bwabaye inshuro zirenze 3, aho byanateje ikibazo gikomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi agashinja ingabo za leta ya Congo kuba zaragiye zica abarundi nkana, ariko benshi bakemeza neza ko nta bushake ibi byakoranywe, ahubwo ibi byose ari ubumenyi bukeya mu gukoresha izi drone ndetse n'izi ndege z'intambara. Kuri ubu ngubu rero amakuru aremeza neza ko Antoine Felix Kisekedi Chirombo Elias Fachibeto bivugwa ko aba bacanshuro bari basigaje amezi agera kuri 4 kugira ngo igihe bavuganye kibe cyasozwa, habeho kongera aya masezerano cyangwa se bagira ukundi babivugana cyangwa haza bashya, dore ko abacanshuro kuri ubutaka bwa leta ya Congo bahagize indiri yabo. Iyo hataje abaturutse mu gihugu cya Romania, haza abaturutse mu itsinda rikomeye cyane ry'abanyamerika ryitwa Abacanshuro. Iri tsinda naryo rikodesha abasirikare bo kuza gutabara ndetse no gufasha aho rukomeye, ariko ikibabaza benshi cyane ni uko aba basirikare biba biganjemo abo mu myaka mikuru, bisa nkaho hoherezwa abasirikare bari mu za bukuru bakeneye amafaranga. Ibi rero bikaza gutuma hadatanga umusaruro. Hanagaragaye kandi abo mu itsinda rikomeye cyane ry'Umurusiya Prigojine. Iri ni itsinda naryo ryagiye rigaragara mu bice bitandukanye byo ku butaka bwa leta ya Congo. Itsinda ry'abacanshuro naryo nkuko byagiye bitangazwa. Aba bose rero bananiwe urugamba. Hari abafatiwe mu mujyi wa Goma, ibi biribukwa cyane. Abandi bagiye bafatwa ntibagiye berekwa itangazamakuru, ahubwo hari n'abagiye bagwa muri iyi mirwano.
Kuri ubu rero amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basa naho bamaze kuba imfubyi neza kuko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kwakira amabaruwa asesa amasezerano ndetse abacanshuro bivugwa neza ko ikigiye gukurikira hari ukubaganiriza bigasa naho bashobora kubongerera ikijyanye n'amadolari bahabwa ku kwezi ndetse bikaba byabasaba kongera amafaranga kugira ngo bemere kongera amasezerano cyangwa se bemere gusoza amasezerano dore ko bari bafashe umwanzuro wo kuyasesa. Ariko benshi bavuga neza ko ibi ngibi bisa naho bigoye kuko iki gisirikare cyamaze kumenya amakuru ko MA23 operasiyo zose zayo ziri gutagatinga kuri abacanshuro bitewe nuko ibijyanye n'ikirere no gukoresha izi drone ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare aribo bagiye bagerageza kubishyiramo imbaraga. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirahangana n'ingabo za MA23 mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo nkuko bigenda bigaragara, ariko kandi bisa naho abacanshuro n'ibijyanye no gukoresha ikirere byagoranye cyane, ikiri gutuma MA23 ya advancinga iri gukubita itababarira nyuma yo kwambura igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi Puezero, Mikenke ndetse n'ibindi bice bitandukanye intare za Sarambwe. Amakuru aranazerekeza mu bice bya Baraka nkuko amakuru ari kugenda abitangaza. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo amakuru agiturukamo asa naho adashimishije ndetse Kisekedi arimo aragerageza gushaka ibisubizo, ariko kandi mugenzi w'ubutegetsi igihugu Burundi General Evariste Ndayishimiye nyiri cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe ntabwo yorohewe na gatoya kuko abasirikare be ni bamwe mu bari gutikirira muri iyi mirwano ku buryo butandukanye nuko yabitekerezaga, maze aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakaba bakomeje kuvuga neza ko bagiramiwe cyane. U Burundi busa naho bugiye kohereza abaspecialiste mu bijyanye no gukoresha iki kirere, ariko benshi bemeza neza ko batazagira performance isanzwe kuko iba benshi busanga ngo barabyize aho bakorera amakosi ndetse n'amafunzo ya gisirikare, ariko iyo bigeze mu gukorodona umwanzi abugarije ngo babe bagurutsa izi drone maze zijye guhangana birangira zirashe muri bagenzi babo. Kivu Republic ni leta bivugwa neza ko igomba kuba leta ya MA23 igomba kujya ikora ibikorwa bitandukanye bikorwa n'ibihugu nkuko bigenda bigaragara. Aba baturage bo muri Kivu zombi ni ukuvuga ngo ni Kivu y'Amajyepfo hano za Uvira, ibice bitandukanye bya Bukavu ndetse kuzenguruka ibice byose biri muri Kivu nyine y'Amajyepfo kuzamuka ukajya muri Kivu y'Amajyaruguru uhereye za Goma kuzamuka za Minova za Masisi uzamuka za Nturo za Kirorirwe n'ahandi hose kugera ibice byose bihana imbibi n'igihugu cy'Ubugande. Ubu tuvugana rero bisa nkaho amarenga yatangiye gucibwa na Joseph Kabila Kabange, uyu kandi agashimangira neza ko Kisekedi abaturage be bamaze kugaragaza neza ko nawe batishimiye ibyo akomeza kugenda akora. Abaturage bo ku butaka bwa Kongo uretse n'abaherereye mu bice bya Kivu baravuga neza ko batishimiye uko babayeho kuko bisa naho nta gishya nta terambere mu gihe igihugu cyabo cyuzuyemo iby'agaciro gakomeye cyane. Ibigerageza kugenda bikoreshwa bisa naho bikoreshwa mu nyungu za perezida ndetse n'umuryango we ndetse n'akazu nkuko bivugwa, ndetse aba hafi ye kandi nabo bakomeza kugenda bigwizaho imitungo, abaturage bagakomeza kugenda basigingira. Ubu tuvugana kabone ni Kinshasa mu murwa mukuru haracyagaragara imihanda idakoze, haragaragara ibisa naho ari umwanda udasanzwe. Abaturage bakavuga neza ko nta terambere, amashuri asa n'amaze igihe kinini cyane nta kuvugururwa, ibitaro nuko. Ibi biri gutuma uyu mukuru w'igihugu cya Kongo akomeza kujya ku gitutu maze abakomeza gushyira akabaraga mu bijyanye no kubaka leta nshya ya Kivu Republic cyangwa se ya Volcano Republic nkuko benshi nabo bagenda babivuga, bikomeza kugenda bishyirwamo imbaraga. Igikomeza kugenda gitera Kisekedi gutakarizwa icyizere ni iki ngiki. Amakuru agaragaza neza ko Kisekedi ibyo akora n'ingabo ze byamaze kugenda bimenyekana, birimo ibikorwa bya gisirikare bigenda bikorwa n'ingabo ze, ariko bikaba ibikorwa bibi cyane ku baturage, birimo kubasahura, kubica, kubarasamo amabombe bakoresheje za drone, ibyabaye Rubaya, ibyabaye Minembwe, ibyabaye Masisi n'ibindi bice bitandukanye. Benshi bakemeza neza ko kuri kwamaze kujya hanze imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi bose bamaze kumenya ko ingabo za leta ya
Congo FARDC zifatikanyije n'abarundi ndetse na wazalenda rero bakomeza kugenda batoteza bashyira ku nkeke bashaka kurimbura bamwe mu baturage bo kuri ubutaka bwa Congo. Ibikomeza kugenda bihama 23 amahirwe yuko amahanga yamaze kugenda yumva ndetse hashobora kuza kuba ikimeze nkaho ari igitangaza. Gusa kuri ubu Leta Zunze za Amerika yo yongeye kuvuga neza ko bijyanye n'amabuye y'agaciro ya za rubaya ishobora kuza kubyinjiramo cyane maze igakorana namwe mu makampani akomeye cyane asanzwe acukura amabuye y'agaciro. Kuri ubu ikijyanye n'amabuye y'agaciro ya rubaya higanjemo Abashinwa nibo bakorana na MA23. Bivugwa ko amabuye y'agaciro aturuka muri ibice MA23 ariyo igurisha ikifashisha mu bikorwa bitandukanye birimo imihanda ndetse n'ibindi ikomeje kugenda ikorera abaturage bo ku butaka bwa Congo mu bice yamaze kugenda yigarurira. Ubu tuvugana ibiturika bikomeje kugenda byumvikana mu bice bitandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugenda habisibaniro aho ingabo z'abarundi zikomeje gufasha igisirikare cya Leta ya Congo kugerageza kwinjira Minembwe maze ngo bamenesha abaturage bahatuye bahashire maze bahashyira ibirindiro bikomeye ngo by'ingabo zabo nk'uko benshi bagiye babyemeza. Abaturage b'Abanyamurenge bagiye batabaza imyaka ibaye myinshi cyane amahanga asa naho yanze kubumva kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gushinga igisirikare MLDP kwirwaneho gikomeje kugenda gifatikanya na MA23 kugira ngo basevinge ubuzima bwabo ndetse bakomeze kurwana kuri gakondo yabo. Kugeza kuri ubu baribaza impamvu abarundi baje kubatera kuri gakondo yabo. Ibikomeza kugenda bivugwa ko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuzisanga mu bihano bikomeye cyane. MA23 nayo ikabikomeje kugenda igerageza gukora ibishoboka byose ngo hashyirweho imipaka ndetse no kubahiriza ubusugire maze bw'ibihugu runaka kugira ngo iyi Kivu Republic ibe yakemezwa maze Leta ya Congo isigare yigenga. Maze aba baturage Kisekedi avuga neza ko atarabo ku butaka bwa Congo abarekere ibice byabo. Ibi ariko Kisekedi yabyumvishe benshi bavuga neza ko ari kimwe mu bimubabaza kuko atifuza gutakaza ibi bice byiganjemo ibibarizwamo bimwe by'agaciro byo kuri ubutaka bwa Leta ya Congo. Ubu tuvugana rero benshi baribaza ibyo Joseph Kabila Kabange yakomeje kugenda acamwa amarenga agaragaza filozofi ndetse n'ama23 isa nayo yamaze gutsinda iki gisirikare cya Leta ya Congo ndetse na Leta ya Kinshasa mu bijyanye n'urugamba ariko ikarenzaho no kubatsinda mu bijyanye na politiki na dipromacy bisa nkaho ari byo byarangije Kisekedi akaba atakigirirwa icyizere kugeza kuri ubu ngubu. Neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi aherereye hariya mu ntara ya Gitega asanzwe anatuye kugeza kuri ubu ngubu ubwo bwamaze kumutaha. Itegeko rikomeye cyane ku mukuru w'igihugu yahise atangira iperereza bifashishijwemo n'ubutasi bw'u Burundi kugira ngo baze kumenya icyishe inyuma ry'aba basirikare. Amakuru avuga neza ko ari abasirikare 230. Amakuru kandi akagaragaza neza ko yari umubare wamenyekanye hari n'abagiye mu byiciro. Aba bose ngo bamaze kujoininga umutwe wa Red Tabara ugamije kuba uharanira ngo ubwigenge bw'abaturage bamhejejwe hanze y'igihugu cy'u Burundi bagomba kurwanira uburenganzira bwabo. Uyu mutwe kandi wongeye kubona imbaraga n'abasirikare nyuma y'uko bivugwa neza ko wari umaze igihe kinini cyane ukora training zikakaye ndetse n'imyitozo yo ku rwego rwo hejuru mu ishyamba rya Kibira ryo ku butaka bw'u Burundi. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi inkuru ari kwakira zisa naho zose ari inkuru z'incamugongo ku bijyanye n'uyu mutwe wa Red Tabara wamaze kwakira abasirikare benshi cyane biza nk'aho igisirikare cy'u Burundi kiri gucika mu ibice ariko hakaba hatarayerura umukuru muri iki gisoda cy'u Burundi dore ko atari umwe ukomeje kugenda aserereza ku buryo bukomeye cyane. Uyu mugabo uteretse igihugu cy'u Burundi ukomeje kwisanga mu mitego imurwanya myinshi cyane. Amatora y'umukuru w'igihugu arimo arategurwa ku butaka bw'u Burundi ariko bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi imitego bari kumutega ari imitego itamwemerera kongera kuyobora iki gihugu ndetse dore ko benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko uyu mugabo nawe mu mbwirwaruhame akomeje kugenda akora akomeje kugenda aca amarenga avuga neza ko hari bamwe bo mu nzego za gisirikare ataramenya ariko ngo bagerageza kugenda bamutega imitego y'imishibuka ndetse batifuza ko agomeza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Nyiricyubahiro General Neva uyoboye igihugu cy'u Burundi kandi ibi ntabwo ari byo byonyine bimuhangayikishije kuko no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukubitirwa mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana nyuma y'ibice bitandukanye byabereyemo imirwano ndetse benshi bakemeza neza ko iki gisirikare cya MA23 cyakomeje gufata ingabo z'u Burundi nk'abanzi bakomeye cyane ari nayo mpamvu aho bahuriye usanga ingabo z'u Burundi zisanze
hafi ya zose zatikiriye muri ibyo bitero ndetse n'iyo mirwano. Kuri ubu ngubu hongeye kumenyekana rero inkuru mbi cyane ku gisoda cy'u Burundi y'abasirikare bamaze kugwa mu bice by'umuhanda uturuka Bukavu werekeza hariya za Uvira. Umuhanda mugari muremure ariko waje kuberamo ibitendo bikomeye cyane. Ibi nabyo ngo byageze kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi biza kumutera presi ikomeye cyane, aho uyu mugabo yahise afata umwanzuro wo kuza gufata akaruhuko gatoya, ariko n'ubundi amatelefone amuhamagara ndetse n'ubutumwa yakira ku bijyanye n'ingabo zikomeje gutoroka n'abakomeje kugwa ku butaka bwa Congo ntabwo bimwemerera kuryama ngo asinzire. Gusa uyu mugabo bakomeje kumwibutsa neza ko adacunze neza ashobora kuza guterwa kudeta mu gihe ari gutegura amatora y'umukuru w'igihugu mu gihe gito cyane kiri imbere. Benshi bakavuga neza ko amatora y'umukuru w'igihugu ari umwaka utaha, ndetse benshi bakemeza neza ko aya matora uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje gutegwa imitego myinshi cyane irimo ingabo zo ku butaka bwa Congo, abakomeje kugenda bamutega indi mitego bari interine ku butaka bw'u Burundi, aba bose batifuza ko yongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi inkuru zo ni nyinshi zivuga ku mpfu z'abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bagaragara, imirambo yabo irakomeza kugenda igaragara ku duce dutandukanye aho imirwano imaze iminsi ibera. Abasirikare b'abarundi ntawe bafite wo kubashyingura kuko bisa neza ko ibice n'ubundi barwaniramo aba ari ibice bisanzwe bituyemo abaturage bo ku butaka bwa Congo. Iyo bagenzi babo batabashije kubakura kuri tere ndetse ngo bakurize imayiti ku mirongo y'imbere ku rugamba n'inkomere, birangira bariwe n'imbwa, ndetse ibintu bigaragara nk'igisebo ku gisoda cy'u Burundi. Bimwe mu byaha uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kwagirizwa na bamwe mu bavuga neza ko ingabo zasa n'uho yamaze kuzigurisha Kisekedi. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Congo we yakomeje kugenda abwirwa kenshi ko agomba gukora igishoboka cyose agasenya umutwe wa FDLR, uyu mutwe w'iterabwoba ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyamara yakomeje kuruca ararumira akavunira ibiti mu matwi. Uyu kandi nibyo bikomeje kugenda bimugiraho ingaruka zikomeye cyane, ndetse akomeje kugenda Kisekedi yakira inkuru zikomeye cyane z'uko ashobora kuza no gufatirwa bimwe mu bihano bikakaye, nubwo n'ubundi ingabo ze zaraniwe gutsinda urugamba, ariko kandi bisa naho aho ziri kugera ziri gukomeza gukorera abaturage ibintu bibi cyane. Ibyo benshi bashyigikira bakavuga neza ko igisirikare cya leta ya Congo n'ubundi Kivu Republic ya MA23 byakabaye yemezwa maze buri wese akabaga akifasha, ariko kandi bamwe barashyigikira ko Kisekedi yakabaye ayobora imanda y'ikarangira maze ubutegetsi bugafatwa n'abandi, ariko uyu mugabo ntabikozwa. Bisa nkaho ari muri process zo kugerageza guhindura itegeko nshinga kugira ngo yemererwe kongera kuyobora indi manda, kuko ubu tuvugana ntabwo amategeko amwemerera kongera kuyobora iki gihugu cya leta ya Congo. Ibi rero bikomeje guteza urunturuntu, aho benshi banavuga neza ko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo ko amatora atazapfa kuba vuba kuri ubutaka bwa Congo, kugira ngo akomeje yihishe muri uyu mutaka yitwaje ko igihugu cye kirimo intambara, ku buryo amatora atemerewe kuba yakorwa mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ndakubwira neza ko imihanda igera kuri 2 yari imaze igihe ifunze yerekeza hariya za Minembwe, aho abaturage batuye Minembwe bari barabujijwe gusohoka mu bice ngo bagiye kugira ibyo bagura ndetse n'ibyo bakeneye byose, basaga n'abafungiye mwa biriya bice. Ubu tuvugana iyi mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira yamaze gufungurwa, intare za Saramwe ndetse n'Amadubu, ubwo ni ukuvuga ko ari MA23 ndetse n'izi ngabo za Twirwanaho bamaze gukuraho amabariyeri agera kuri 2, ndetse imihanda yongera kuba nyabagendwa. Ariko ikibazo gikomeye cyane biteje ku ngabo z'u Burundi, amakuru aremeza neza ko hari abatasi bakomeye cyane ba MA23 bahise binjirana n'abaturage, ibintu biri gutuma amabanga akomeye cyane y'igisoda cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo zerereye hariya mu mujyi wa Uvira bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya. Andi mabanga yongeye kujya hanze, ibintu bisa naho bikomeye cyane. Ibintu nanone ntabwo biri korohera igisirikare cya leta ya Congo mu bice bya Masisi. Amakuru aragaragaza neza ko MA23 yamaze gukota bimwe mu bice byabarizwagamo ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Congo ndetse na FDLR. Ubu rero hakaba hatangiye kumvikana amasasa turagurika nk'injugu n'imbunda ziremereye cyatangiye gusheringa, bakemeza neza ko ingabo za leta ya Congo zafashe umwanzuro wo gusubira inyuma. Ibi byose turabifite muri aya makuru, turakubwira n'amakuru agezweho ku butaka bw'u Burundi, turakujyana kandi Kinshasa bombori zongeye kumvikana ahangaha, ibintu ntago byoroshye na gatoya. Yes, nibyo ibintu ntago bikomeje koroha. Reka twinjire muri izi nkuru
ku buryo urambuye nkubwira byinshi cyane biri kuvugwa, ariko kandi wamaze no kubyumva. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'Abarundi ntabwo bashoboye guhagarika umuvuduko ukomeye cyane w'igisirikare cya MA23 cyafashe umwanzuro wo kwerekeza mu mujyi wa Karehe. Ubu tuvugana uyu mujyi wa Karehe uri kuberamo amaoperasiyo akomeye cyane gukorwa n'itsinda rikomeye cyane ry'igisirikare cya MA23, itsinda ritabara aho rukomeye nk'uko byamaze kugenda abigaragaza. Uribaza ngo bimeze bite? Ubu tuvugana ibiturika byo ni byinshi, amasasa araturagurika mu mujyi wa Karehe, ariko byose bivugwa neza ko ari operasiyo za MA23 zagerageje kwitambikwa n'ingabo z'u Burundi. Abasirikare ba MA23 bo mu itsinda ridasanzwe ryari rimaze igihe kinini cyane rikora imyitozo ikakaye ihambaye, ndetse irimo imyitozo yiganjemo ya gikomando, gukoresha intwaro ntoya ndetse n'intwaro gakondo ndetse n'ibice by'umubiri mu gihe byabaye ngombwa. Aba rero nibo bashije gushwanyaguza ku buryo bukomeye cyane ingabo z'Abarundi zari zagerageje kubitambika kugira ngo batinjira muri uyu mujyi wa Karehe nk'uko amakuru abigaragaza. Ubu tuvugana rero igisirikare cya MA23 cyamaze kugaragaza neza ko operasiyo yari yo kubohora abaturage, ndetse yamaze kugenda igerwaho abaturage mu bice bivugwa neza ko bakorerwaga iyicarubozo, ndetse bakagenda bamburwa ibyabo n'izi ngabo za Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Bisa nkaho zari zaramaze kubona ko uyu mujyi n'ubundi batazawugumana. Igisirikare cya MA23 rero cyafashe umwanzuro wo kwihutira gutabara, nubwo bisa naho uyu mujyi utarigarurirwa n'izi ngabo, ariko byagaragaye neza ko hari ibice by'ingenzi byamaze kugeramo intare ndetse zatangiye kugenda zicunga umutekano. Ikigaragara nuko abaturage bishimiye kuba bari kumwe n'izi ngabo. Igisirikare cy'u Burundi nicyo cyabigendeyemo kuko cyagerageje kwitambika intare yarakaye, ndetse bisa nkaho byahise bituma abasirikare b'u Burundi bagwa muri iyi mirwano, bahise biyongera cyane kuko barashwe urufaya, ndetse basaga naho bazi ko abasirikare bizi ntare za Sarambwe, ubwo ndavuga MA23 baje muri operasiyo bari bake cyane. Nyamara siko byari bimeze, ahubwo umubare waje kugenda wiyongera bitewe nuko bari bafite uburyo bugera kuri 3 bagomba kwagiramo backup cyangwa se imbunda z'umusada zagombaga kubafasha n'abandi basirikare bagombaga kubakavaringa, maze Abarundi mu kwitambika baza kumera nk'abahutajwe ku buryo bukomeye cyane. N'ibintu bikomeye cyane bikomeje kuvugwa. Reka twinjire nanone mu nkuru ikomeye cyane iri kuvugwa mu biri kubera Masisi. Mu by'ukuri hariya za Masisi ibintu ntago byoroshye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yo gutegura ibitero bitandukanye byagombaga gutera ku birindiro by'ingabo za Alliance Fleuve Congo MA23, ubu tuvugana ntabwo aba basirikare by'igisirikare cya leta ya Kongo bari bafite umugambi bakibukwa, ahubwo intare za Sarambwe zafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kubazenguruka. Amasasu menshi cyane yumvikanye aturakurika nk'injugu, ndetse benshi bavuga neza ko haje no kumvikana imbunda z'imisada ziremereye cyane zirasa amakompura zakomeze gusheringa mu bice byarimo ingabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana ingabo za Kongo ndetse bivugwa ko zari kumwe n'abazalendo benshi cyane muri ibi bice bisa naho byamaze kwirukanwamo, ahubwo MA23 ishyiraho ikimeze nk'ahari ingamba z'ubwirinzi nshya, aho aba basirikare bamaze gutatana. Abaturage babwiwe ko bagomba gutanga amakuru mu gihe babonye uwari wese udasanzwe abarizwa muri ibi bice, kuko ashobora kuba ari umwe mu bari kubagambanira bakababuza umutekano. Ubu tuvugana izi ngabo zongeye gutorongera, ibirindiro birasenywa, MA23 yongera kuguma mu ngamba aho icungiye umutekano abaturage nk'uko biri kugenda abigaragara. Nanone kandi ibintu ntago byoroheye perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ubu ni inkuru zigezweho, ariko kandi mbere yuko tujya ku butaka bw'u Burundi, reka banze nkubwire izi nkuru zikomeye cyane zigezweho. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abasirikare barwanira ku butaka ndetse bafatikanyije n'ingabo z'Abarundi, ubu tuvugana barimo bararirira mu myotsi nyuma yo gutakaza umusirikare ukomeye cyane ufite ipeti rya generali, nubwo bamwe bavuga neza ko ari babaye generali ba autoproclamé biha amapeti, ariko bivugwa neza ko yarafatiye runini cyane igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ziri kuri ubu butaka bwa Kivu y'Amajyepfo, ibice byerekeza Minembwe ndetse na Mikenke. Ubu tuvugana agace bita Irunduka kamazemo igihe kinini cyane kaberamo imirwano. Ubu tuvugana iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyari cyongeye kugerageza kongera kuhamenera nyuma y'uko amadubu izi ngabo za twirwanaho z'abanyamurenge zari zaramaze kuhakaba ndetse zifunga imihanda yerekezayo. Abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi bafatikanyije n'ingabo
n'ingabo za Congo ndetse kuri komande ikomeye cyane y'uyu mugabo generali ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu nguyu wamaze gucakirwa n'intare za Sarambwe, yamaze kuba ari uyobora urugamba ndetse biza kurangira intare za Sarambwe ziturutse inyuma zikora operasiyo karabutaka. Abamurindaga ntabwo babashije guhangana n'abasirikare ba MA23 barasaga ubutitsa ndetse bahita bamuboha baramutwara. Ibintu benshi bemeza neza ko ari igihombo gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana uyu mugabo wamaze gucakirwa ndetse byahise biteza ikibazo gikomeye cyane i Bujumbura nk'uko amakuru ari kugenda abivuga, ariko kandi benshi bakemeza neza ko uyu kandi ashobora kuba n'ubundi atari ubwa mbere igisirikare cya MA23 cyari kimugeze amajanja, kuko n'umwe mu bagiye bakorodona bimwe mu bikorwa bya gisirikare by'izi ngabo z'u Burundi kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Igisirikare cy'u Burundi gisa naho cyamaze gucika intege nyuma yo gutakaza umukamanda mukuru, umwe mu bari bayoboye uru rugamba, ariko kandi benshi bemeza neza ko ibi bitari bikwiye guca ingabo z'u Burundi intege, kuko n'ubundi si ubwa mbere batakaza abasirikare. Ni umunsi wa kabiri ubu tuvugana batakarije nanone abasirikare benshi cyane ahitwa Rumbishi ndetse na Numbi. Ubu tuvugana kandi ahitwa Ziraro, aha hose mu bice byahoze ari mu ifamu y'umujenerali ukomeye cyane tanga foru mu gisirikare cya leta ya Congo. Ingabo za leta ya Congo zabashije kuhirukanwa na MA23 kuko biri kugenda bigaragazwa. Ubu tuvugana rero bisa naho byongeye kuba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyongeye gutakaza amwe mu maboko akomeye cyane. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi ni zimwe mu zihabwa ibice bisa naho bigoye kuri uru rugamba, kuko arizo zagaragaje ubushake ndetse n'ubushobozi bwo gushobora nibura kurezista kuri ibitero bikomeye cyane bya MA23, ariko ntibikuyeho ko umwe mu basirikare bakomakomeye b'u Burundi nk'ubu ngubu yagombaga kuhagwa ndetse atanahagwa akaza kuba yahafatirwa mpiri. Ibyo benshi bavuga neza ko n'ubwo uyu mugabo yafashwe, ariko hari abasirikare benshi cyane bahaguye muri operasiyo, abageragezaga kumukavaringa kugira ngo ataza kugenda ashimutwa cyangwa se afatwa mpiri ku rugamba. Ubu tuvugana benshi baremeza neza ko amabanga y'igisoda cy'u Burundi amenshi yamaze kugenda ajya hanze ndetse ukuri kose kuri kugenda kumenyekana. Ibi bice bya Minembwe ngo igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'u Burundi ngo bafite gahunda yo kuhamara abanyamurenge ndetse n'abandi baturage bahatuye ngo maze bakatera itabi. Niyo makuru yamaze kujya hanze, abandi mu gihe bavuga neza ko bashaka kuhagira barracks zikomeye cyane z'ibirindiro by'ingabo zabo, maze ngo bakajya bakorera imyitozo irimo iy'ingabo zigamije guhungabanya umutekano wa bimwe mu bihugu byo mu karere ndetse nk'uko byagiye bigaragara. Urwishe ya nkarura cyayirimo igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutungurwa nyuma y'uko bari bamaze kwambukana ibikoresho bivugwa neza ko ari bije gukora revenge cyangwa se kwihorera ku buryo bukomeye cyane. Bimwe mu bikoresho by'ingabo z'u Burundi bise bigwa mu matsa neza. Ubu tuvugana na bamwe mu basirikare barasiwe mu birometero bivugwa neza ko ari 7 uturutse ku mupaka wa Kavimvira, bari berekeza mu mujyi wa Uvira aho bagombaga kuba deployed, maze bagahita batangira kwataka ibice MA23 herereyemo. Aba rero bameze nk'abakubiswe n'inkuba, ndi bubikubwire ndetse ugasobanukirwa uko bigenze kugira ngo bisange batezwe ambushi mu bice bari bizeyemo umutekano, kuko bisa nk'aho MA23 itabarizwa muri ibi bice. Ibirometero gusa bigera kuri 6 uvuye ku mupaka wa Kavimvira, zimwe mu ntwaro zirimo MA23 combat ibifaru by'intambara birasakure ndetse bisa nk'aho byari byiteguwe ndetse bigiye guhita bikoreshwa. Ibi byose ntabwo bibashije kugera ku ntego, gusa ibyinshi nta kibazo byagize, ariko abasirikare bagombaga kubikoresha bamwe bagizweho ingaruka zikomeye cyane ndetse ubu tuvugana haracyagaragara urwokotsi rw'ibi bitwaro bimwe na bimwe byamaze gutwikwa murambushi ndetse batezwe ibimeze nk'ahari ibiturika ku buryo buteye ubwoba. Nanone ndakubwira neza ko ubu tuvugana ku mirongo y'imbere ku rugamba abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi bavugaga neza ko bahawe operasiyo ikomeye cyane yo kwerekeza mu bice by'umujyi wa Bukavu banyuze hariya mu bice MA23 yahozemo. Ni ukuvuga ko bagombaga kwambukira muri Plaine de Ruzizi banyuze ibice nka bya Kabunambo na za Sange bagakomeza imbere za Gatogota na za Kavimvira, ariko se ibi babayeho ni ibiki ko bameze nkaho baguye mu bintu batari bazi. Izi ngabo zisa naho ziguye mu matsa mu cyobo neza zisanzwe zamaze kuzengurukwa n'igisirikare cya MA23 gifite ibirindiro bikomeye cyane muri ibi bice
ubu tuvugana inkuru yabo yabarwa n'abayibonye. Ibi ndabikubwira cyane ari nako nkubwira ibi biri kubera ahitwa za Masisi, bisa nkaho FDLR iri kugerageza kwiregurupa ngo ibe yahungabanya umutekano w'umujyi wa Goma, ariko bisa naho MA23 amakuru yayo irimo iramenya ku gihe. Ndakubwira operasiyo zatangiye zo guhiga ndetse no gukukumba izi ngabo zo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Reka twinjirane muri izi nkuru muri ubu buryo. Yes, nibyo koko ubu tuvugana na agahinda n'amarira, ni ibintu bisa naho biteye agahinda. Benshi baribaza ibiri kuba ku ngabo z'u Burundi, ibitego yabo irimo iragenda ibafata ubwabo, imishibuka irimo irabashibukana. Igisoda cy'u Burundi cyongeye guhomba zimwe mu ntwaro n'abasirikare. Bigenze bite? Ese ninde utanga amakuru y'ingabo z'u Burundi ndetse ibyo ziri gupanga n'ibyo ziri guteganya gukora kugeza ubwo zisanga zamaze kugenda zigwa muri ambushi, ndetse zikaza kwisanga zamaze kugenda zigwa mu mitego ikomeye cyane y'uyu mutwe wa MA23. Ubu tuvugana igisirikare cy'Abarundi cyamaze gutegura abasirikare bagera ku 1000 bigera kuri 6 ngo baje kuba bahoza amarira bagenzi babo bari bamaze iminsi batotezwa, ndetse abarokotse imirwano yabereye ku musozi wa Biragiza, ndetse aho ubu tuvugana MA23 yamaze kwisubiza agace ka Numbi ndetse n'agace ka Ziraro, ndetse ikabihafite cyane. Ubu tuvugana rero ingabo z'Abarundi zari zomotse bivugwa neza ko ari zije kuba zakora itandukaniro, ndetse zikaza gukora nko kwihorera ku ngabo zabo zikibarizwa kuri iyi misozi, ndetse imirambo y'ingabo zabo nyine icyandagaye kuri uyu musozi wa Biragiza. Ubu tuvugana n'abari baje nabo babaye akawa mugani w'ubushwiriri, abaje nabo bahuye n'uruva gusenya. Intwaro bari bitwaje zirimo iza BM24 combat, intwaro zirasakure, ndetse bivugwa neza ko bari bafite n'amatanka arasa amakompura arasa mu birometero byinshi cyane. Aba bose batezwe ibiturika mu muhanda banyuragamo ibirometero 6 gusa uturutse ku mupaka wa Kavimvira, no mupaka uburundi buhana na Congo, umupaka werekeza mu mujyi wa Uvira. Aba rero baravugwaho ko batunguwe ku buryo bukomeye cyane, ndetse bisa nkaho amakuru y'urugendo rwabo yari amaze kujya hanze. MA23 igategura ibyo ishobora gukora byo kubitambika mu bice isa naho idakontorora. Ni ibice mu by'ukuri MA23 idakontorora, ariko yafashe umwanzuro wo gukora operasiyo ikomeye cyane. Benshi bibaza uko yakozwe, ariko nanone kubisobanura biragoye. Igihari nuko na n'ubu ibitwaro biremereye cyane by'ingabo z'Abarundi biracyacumba umwotsi. Benshi baribaza uko bigomba kuza kurangira. Ubu tuvugana Abarundi bongeye kwakira inkuru mbi ituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko byose biri kugenda byegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje kuvuga neza ko adakomeje kugenda banira izi ngabo ze muri rusange. Nanone kandi dukomeje kugenda tumenya byinshi cyane mu biri kubera mu bice bitandukanye imirwano ikomeje kugenda iberamo. Igisirikare cy'u Burundi nyuma yo gutegura abasirikare bivugwa neza ko ari mu itsinda rikomeye cyane bagombaga kwerekeza mu mujyi wa Bukavu, ndetse bakajya gutangira kurasa uyu mujyi, dore ko Kisekedi yari yavuze neza ko uyu mujyi agomba kuwisubiza akoresheje izi ngabo ze zifatikanyije n'ingabo z'Abarundi. Barigombaga kunyura umupaka bagombaga kunyura ku muhanda werekeza mu mujyi wa Bukavu nyine banyuze za Gatogota na za Kavimvira, kandi ibice nibyo MA23 isa naho ifitemo ibirindiro bikomeye cyane nyuma yuko yari yarabaretse ikarekura umujyi wa Uvira ndetse n'ikibaya cya Ruzizi. Ibirindiro bikomeye cyane bya MA23 muri ibice byabashije guhagarika izi ngabo, ndetse zisa naho ziguye mu rwobo kuko zagotewe muri iki gice suku zirasa induru ziravuga cyane. Ubu tuvugana ingabo z'Abarundi zisa naho hasigaye bake bo kubara inkuru. Nanone benshi bongera kubyegeka ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bavuga neza ko we na Kisekedi bari kugerageza gukorana umujinya, kandi bikaza gutuma ingabo zabo zikomeza gushirira muri uru rugamba. Intare za Sarambwe zamaze gutangira urugendo, bivugwa neza ko nk'uko byatangajwe na Nziramakenga Emmanuel, ni urugendo rukomeye cyane rwo gukora za operasiyo karabutaka. Abasirikare barenga 16,000 nibo bagomba kugenda ku raundi ya mbere, bakaza kugenda bagerageza kuburizamo imigambi ya Kinshasa ndetse no kugaba ibitero shuma ku mujyi wa Kinshasa. Abasore b'intare za Sarambwe bamaze kubona inzira ndetse na mapu y'ibyo bazifashisha nk'ibikoresho, nabyo birahari, amadrones ndetse n'intwaro, ibimodoka by'intambara, ndetse bisa naho bamaze guca inzira. Ariko kandi benshi baribaza niba MA23 yari umugambi wo kwigarurira i Kinshasa. Bamwe bakemeza neza ko atari gahunda yo guhita bafata umujyi wa Kinshasa, ahubwo ari ukuwegera kugira ngo bakomeze kugenda baneka bakurura amakuru ndetse na muvoma iri kubera muri uyu mujyi.
aba basore kandi bamaze guhabwa motivasiyo ikomeye cyane n'umugaba mukuru w'izi ngabo wamaze kuvuga neza ko ibitero bikomeye cyane biri gukorwa n'igisirikare cya leta ya Congo bikoresheje indege ndetse n'ibindi bitero biri gupangwa kwerekeza za Minembwe. Ibi byose bitazakunda kuko bamaze gutanga umwitangirizwa bakajya kubiburizamo nyuma y'uko abaturage bo mu Minembwe bendaga gushira n'ibitero bikomeye cyane bya drones ndetse n'ibindi bitero bikoreshejwe n'indege zo mu bwoko bwa MA23 bisa nkaho abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo umugambi wabo ari uwo kurimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge. Ubu tuvugana abaturage batuye mu bice MA23 kontrolora by'umwihariko duhereye hano muri Kivu y'Amajyepfo aho MA23 irimo irategurira izi operasiyo zose zo kwerekeza Kinshasa basa naho bishimye ndetse bagaragaza urukundo, ariko ubu tuvugana bisa nkaho ari Kinshasa ubwo bwamaze kubataha nyuma yo kwakira iyi nkuru kandi badafite icyo bagiye gukoraho uretse kwitegura guhangana. Ntabwo bafite ubushobozi bwo kuburizamo ibi bitero kuko intare za Sarambwe zamaze kugaragaza uburyo bushya bw'imirwanire ndetse n'ibikoresho bishya n'abasirikare bashyashya bamaze iminsi ku matraining atandukanye mu myitozo ikakaye gikomando ndetse n'abandi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero intare za Sarambwe zaba zamaze gufata umuhanda werekeza za Kinshasa ku bwirinzi bukomeye cyane ndetse abakomando benshi bagiye imbere bamaze gupanwa bagenda berekana ko inzira ari nyabagendwa. Intare za Sarambwe rero zamaze kwambarira urugamba abasore n'inkumi, uburenganzira bwabo bakomeje kugenda baburwanaho, nta kabuza ko ibima 23 iri gutegura izabigeraho maze abaturage batuye muri izi Kivu zombi aba Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo bakemererwa kugira uburenganzira ku butaka bwabo bwa kavukire. Imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo, teritwari ya Fizi, hano neza mu mujyi wa Baraka rwagati. Intare za Sarambwe zahamanitse idarapo nyuma yo gukubita hadi tanka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo bari bahanganye ziganjemo iz'abarundi gusa FDLR muri ibice ni nyinshi, wazarendo ni iryaguye. Ingabo za leta ya Congo nazo ni nyinshi ntizibarika, ibisa nkaho byagoye MA23. Ni imirwano yamaze amasaha benshi bavuga neza ko agera kuri 7 maze MA23 ikaza kubona intsinzi. Habanje gukorwa ikimeze nkaho ari ukugota uyu mujyi ndetse ibyagoye izi ngabo z'abarundi zashakaga gusohoka zihunga, ariko kandi MA23 yazisigiye akayira gato ko gusohokeramo mu gihe byaba byamaze kubakomerana. MA23 kandi yifashishije imbunda zo mu bwoko bwa M24 combat, izi ziremereye cyane zifashishwa ku rugamba. Ibi rero byatumye igisirikare cya leta ya Congo gisa naho gitsinzwe muri uyu mujyi nyuma y'imirwano yamaze amasaha menshi cyane, ariko benshi bemeza neza ko ingabo z'abarundi zahaguye ari nyinshi cyane. Ibintu byababaje ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'u Burundi kugeza ubu ibiturika biracyumvikana, ariko abenshi bemeza neza ko uyu mujyi wamaze kubatombe bidasubirwaho. Intare za Sarambwe zirimo zirahabyina ndetse bisa naho byarangiye, gusa abasirikare bakuye muri uyu mujyi no kuvuga ingabo za leta ya Congo, wazarendo n'abandi barimo abarundi ntabwo bari kure cyane bitewe nuko batakomeje kwirukankanwa na MA23 yabanje no kurwana kubamara muri uyu mujyi kugira ngo bakomeze kuba batekanye. MA23 yirindaga ibitero bitunguranye bishobora kuza kuyibaho birimo guturitsa amabombe ku mamodoka yayo ndetse n'ibindi birindiro yamaze gushyira muri uyu mujyi, kandi hamaze kugaragara amabariyeri menshi akurwaho yari yamaze gushyirwamo n'abazarendo ndetse n'ingabo za leta ya Congo mu rwego rwo kwirinda ngo abatasi cyangwa se abadafite ibyangombwa byo kubabarizwa muri uyu mujyi kuba bahindira. Ibyaje gutuma MA23 nayo ita yongera kumera nkaho ibohoye uyu mujyi. Ubujura ndetse n'ubwicanyi bumaze iminsi bukorerwa muri uyu mujyi bisa naho byahagaze, nubwo ibiturika byo bicyumvikana. Abaturage basabwe kuguma mu mazu yabo mu gihe baza kumenyeshwa, ndetse igihe kandi gisa naho kiri kwegereza kuko bisa naho amasasu arimo aragenda agabanuka. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana umwuka mubi hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse na wazarendo bakomeje gusubiranamo, ariko sibyo turi butinde kuko barashinjanya kuvunishanya ku rugamba. Reka twigire mu nkuru zikomeye cyane zimaze kubera hariya za Puezero neza mu mihanda yerekeza mu Minembwe, Mikenke ndetse mu mujyi wa Uvira n'ibindi bice bitandukanye.
ahangaha hagaragaye ingabo za MA23 twirwanaho zisa naho zibyina intsinzi zerekana neza ko urugamba zamaze kurutsinda. Ni mu gihe iki gice cya Puezero ari igice gifite akamaro gakomeye cyane ku baturage ba Minembwe bari bamaze iminsi barashyizwe muri karantine cyangwa se mu kimeze nkaguma mu rugo, kuko bari barabujijwe gusohoka muri ibice ngo babe bahahira mu bice bitandukanye, kugeza ubwo ibiciro by'abapandanye ikiro cy'isukari kikaza kugera hafi ku madolari 7 agera mu bihumbi 10 birenga by'amanyarwanda. Ibintu rero byakomeje kubabaza abanyamurenge, ibiciro birapanda ndetse bisa nkaho byikubye inshuro 7, ndetse benshi bakemeza neza ko ubu ari ubuzima wazarendo ndetse n'igisirikare cy'abarundi bahisemo kubeshamo aba baturage kugeza kuri ubu bamaze kubohorwa na MA23. Niba Abacanshuro aba bazungu bivuga neza ko bari muri operasiyo zikomeye cyane zisanzwe zikorwa nabo, ibijyanye no gukorodona aho drone ziza kugurukira ndetse naho ziza kugwa naho ziza guhagurukira, target byose bagenda babishyira ku mirongo. Nyirango murabizi aba Bacanshuro ikinini bafashe igisirikare cya leta ya Congo no kubafasha mu bijyanye na communication ndetse n'ibijyanye no gukoresha urugamba mu by'ikirere. Aba ntabwo bakunda kugaragara ku mirongo y'imbere barasa ndetse bahanganye n'umwanzi, nabo gukoresha ibikoresho by'itumanaho harimo izi drone ndetse n'ibindi. Ariko ubu ibyabayeho hariya mu nkengero z'umujyi wa Baraka bisa naho ari ibintu bibi cyane. Ubu tuvugana aba Bacanshuro bongeye gucucumwa nk'uko bigenda bitangazwa. Igisirikare cya leta ya Congo cyongeye gutangaza izi nkuru nyuma y'uko abasirikare babo bongeye kuvuga neza ko batunguriwe mu nkengero z'umujyi wa Baraka uherereye hano muri teritwari ya Karehe, kuko imirwano yahabereye isa naho hari imirwano itari isanzwe. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'abarundi ntabwo bashoboye gukavaringa aba Bacanshuro, mu by'ukuri batari bafite ibikoresho bishobora kubafasha guhangana n'iki gisirikare cya MA23 ndetse na twirwanaho basaga n'abariye karungu. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba avuga neza ko abasirikare b'Abacanshuro basanzwe bakoresha ibikoresho by'itumanaho ndetse bagakoresha na kajugujugu n'ibindi bikoresha ikirere batunguwe, nyamara abari bagomba kubakavaringa baza kwirukanka nyuma y'umuvuduko bari babonye iki gisirikare cya MA23 kinjiranye muri ibi bice. Ubu tuvugana abarenga 7 amakuru aremeza neza ko bamaze gucakirwa, ariko 3 bo bahise bapfa nyuma y'imirwano yahabereye bagerageza kwirwanaho bakoresheje zimwe mu mbunda ntoya nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Igisirikare cya leta ya Congo ubu tuvugana cyakiriye inkuru mbi cyane yemeza neza ko aba Bacanshuro bagifashaga mu bijyanye n'urugamba, abenshi bamaze kuba bava muri uru rugamba nyuma y'uko bagenzi babo bamaze kwicwa ndetse abandi bagafatwa mpiri mu bice twavuga neza ko ari ibice bisanzwe bikontororwa n'iki gisirikare cya leta ya Congo. Ariko kandi MA23 ikaba yabagabyeho ibitero kugira ngo igerageze kwinjira muri uyu mujyi wa Baraka. Ubu tuvugana rero ni agahinda gakomeye cyane, bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi inama ya nyuma yaherukaga kugira perezida Kisekedi inshuti ye magara nk'uko amwita best friend we, ubu isa nayo itongeye gukora, dore ko Kisekedi yari yabwiwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi ko agiye kumuha indi bato y'abasirikare imufasha kurinda umujyi wa Baraka kugira ngo ibitero byose by'igisirikare cya MA23 bigeragezwa kugabwa muri ibice bibe byaburizwamo. Nyamara ntabwo byagezweho, bisa naho ibi byose byabaye imfabusa, ahubwo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo baza kwisanga batunguye, ibyatumye birukanka amasigamana hadasigaye abarundi, maze Abacanshuro basigara ari bonyine, aho bahise bazengurukwa batangira kuraswaho rufaya bamanika amaboko. Nyuma y'uko bamanitse amaboko ariko 3 muri bo bagerageje kurwana nibo bahise basiga ubuzima kuko barashwa amasasu byihuse cyane, nyuma y'uko bari bagerageje kurwana na MA23 mu gihe bagenzi babo bari bamaze kumanika amaboko. Abangaba rero barafitwe kugeza kuri ubu ngubu n'iki gisirikare cy'intare za Sarambwe, aho benshi basobanura neza ko urugamba aho rugeze ubu igisirikare cya leta ya Congo cyari gikwiye kwemera kigahumira kumara ari kikemera urwaje, kuko kurutsinda bisa naho bidashoboka. Abacanshuro babafashaga mu bijyanye no gukoresha ikirere, abenshi nyuma y'uko iki gitero gikozwe ndetse gitunguranye bakabona imbaraga zakoreshejwe na MA23, dore ko n'abatari bagezweho bigiriye inama ikomeye cyane yo kuza kurekura bimwe mu bice nk'uko bitangazwa. Abacanshuro basa n'aho batakiri muri iyi mirwano, bamaze kwikuramo ndetse bitasubirwaho. Ubu tuvugana igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gisa naho kiri kurwana n'umuti
umutima ndetse bisa naho kiri kugerageza gukavaringa ibice byamaze kwamburwa n'igisirikare cya MA23 ariko bisa naho biri kugorana. Ubu tuvugana rero umujyi wa Baraka usa naho usigaye aba basirikare bawufashaga gukontorora ikirere ndetse no kugurutsa amadrone batakirimo, dore ko abenshi ubu tuvugana bahise banahunga nyuma y'uko bagenzi babo bari bamaze gucakirwa. Nyuma y'uko kandi ibi byose bibaye, MA23 yari imaze gukora ibitendo ahitwa Numbi, ahitwa Ziraro, ubwo abasirikare b'igisirikare cy'Abarundi bafataga umwanzuro wo kwirukanka amasigamana bakarekura ibice by'imisozi ikomeye cyane isanzwe iriho amafamu y'inka z'umujenerali ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Congo, General Tanguforo, ndetse ahangaha ku musozi wa Birangiza, ndetse uyu ni umwe mu misozi, uyu wa Biragiza, umwe mu misozi yabereyeho imirwano yaje gutuma abasirikare b'Abarundi bongera gufata umwanzuro wo kwikura muri iyi mirwano. Nakubwiraga ibijyanye n'imitego MA23 yagiye kugaragara itega iki gisirikare bahanganye mu rugamba, ubwo ni igisirikare cya leta ya Congo ariko kandi n'Abarundi muri rusange. Nakubwiye ibyabereye ikibumba hashize umwaka hafi n'amezi 2 cyangwa 3, MA23 ubwo yari mu nkundura ikomeye cyane ubwo yarwanaga n'izi ngabo. Abarundi nibwo bari bakigera kuri iki kibuga cy'imirwano hariya za Kibumba muri Kivu y'Amajyaruguru, ibice bitandukanye hariya bivugwa neza ko za Petit Masisi n'ibindi bice bitandukanye za Nturo, imirwano yose yahaberaga Abarundi bahuraga n'uruva gusenya. Ariko ibyabereye Kibumba ubwo abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo bari muri operasiyo ikomeye cyane yo gushakira inzira bagenzi babo, abarenga 80 basanzwe bacitse imitwe bisanze mu mitego ikomeye cyane ya MA23 bari ahameze nko mu Gikuyu. Ibi bisa naho byisubiyemo neza mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Aha niho hari kubera igisa naho hari imirwano ikomeye cyane, ingabo z'Abarundi zongeye gupfa nk'uko bitangazwa. Bamwe baravuga ko arambushi izi ngabo zaguyemo, abandi bati ni imitego. Urumva byagenze gute? Ubu tuvugana ingabo z'Abarundi zaje kwisanga ziguye mu cyo twakwita umutego, ariko kandi nambushi yari yatezwe, ariko kandi aba basirikare b'Abarundi bacagari hamaze gutegwa bimeze nk'ibiturika, amagrenade ndetse n'ibindi birokete bivugwa neza ko byari byatabwe aho abasirikare bari bunyure. MA23 yari yamaze gukurura igisa naho hari inkuru z'uko uyu musirikare uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'Abarundi bari bamaze gupanga operasiyo ikomeye cyane yo kwirukana MA23 mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Iyi operasiyo igitangira, abari bayitangije bose bahise bahasiga ubuzima ndetse bari batezwe ambushi ikomeye cyane, aho n'abageragezaga kuza gufata amayiti, ubwo ndavuga izi mirambo, iyi mirambo y'abasirikare bari bamaze kugwa muri ambushi bahuraga n'uruva gusenya. Bisa nkaho MA23 itari yigeze iva hafi aho yakomeje kubasheringaho ndetse no kubavunderezaho ibiturika biremereye cyane. Ubu tuvugana n'amarira menshi cyane, benshi baravuga neza ko MA23 yongeye gukora ikimeze nka operasiyo kubakubitisha inkuba, baje kwisanga baguye muri iyi mitego nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ubu tuvugana rero umwuka ni mubi ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza ko kiri gutsindwa urugamba mu buryo bw'amaherere, aho bavuga ko bakomeze kugenda bamera nkaho bagambaniwe, nyamara birengagiza neza ko bamwe mu bakuriye ubutasi bwabo bamaze gucakirwa ndetse aribo bari kugenda bamenamwe mu mabanga yakoreshwaga n'iki gisirikare. Ubu tuvugana rero haravugwa ikimeze nka bombori hariya ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi na n'ubu igisirikare ntago aragisobanura ngo agikomveka cyemeza uburyo ingabo zabo zirimo zirashirira kuri ubutaka bw'iki gihugu cya Congo, nyamara akomeza gushimangira neza ko ari ugufasha umuturanyi mu gihe bo babona ko ari ugukunda umuturanyi ukaruta uko wikunda. Abarundi baravuga ko igisirikare cya leta ya Congo kimenyereye intambara kizihoramo kugeza na n'ubu. Iki gihugu cy'u Burundi bakibaza uko taye muri iyi ntambara isa nayo idateze kurangira, aho Abarundi bakomeje kugenda basiga ubuzima ari benshi cyane. Ibi rero bikagenda bisobanura ko igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'u Burundi hakomeje kugenda hazamo ibibazo bikomeye cyane, aho Abarundi bifuza neza ko ingabo zabo zava muri iyi mirwano, nyamara perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ukomeje kwivugira neza ko Kisekedi ari best friend we atamutererana, bagakomeza kugenda bakorana. Rero izi ngabo z'u Burundi ziraza kurikoroza kuko
bamwe baravuga neza ko ibi byose biri kugenda bitakariza perezida w'igihugu cy'u Burundi amahirwe yo kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora ari gutegurwa kuri ubu butaka. Ubu tuvugana umusozi wa Biragiza usa n'ubereyeho ibitangaza, ahitwa Ziraro ndetse n'ahitwa Rumbishi. Aha hose hongeye kumvikana amasasu menshi cyane, bisa naho MA23 yari yamaze kuzenguruka uyu musozi, nuko abarundi basigirwa akayira gatoya banyuragamo ariko biciwemo nk'uko byamaze kugaragara. Iyi nkuru ndayikubwira, ariko ni inkuru iciye umugongo abari Igitega ndetse na Bujumbura, Kinshasa. Reka sinakubwira, uyu generali Tanguforo asa naho yamaze kwiyakira ko uyu musozi wamaze kubohozwa n'intare za Sarambwe. Urugendo rutari rworoshye, imodoka zisa naho zitari kuzamuka uyu musozi, ndetse bitewe n'ubuhaname naho ingabo zashakaga kunyura, ibyaje gutuma hagaragara amashusho matoya abasirikare b'intare za Sarambwe ndetse n'abaturage baje gutanga umusada mu gusunika izi modoka aho zari zafatiwe n'imikuku, kugira ngo baze kuba bagaragaza neza ko bahigaruriye. Ubu harabyinirwa intsinzi ku buryo bukomeye cyane. Ndakubwira neza ko kandi ahitwa Cyambombo ubu tuvugana ibihabereye naho bisa naho ari ibintu bidasanzwe. Gusa ibi byose biri gukorwa n'igisirikare cya M23 gisa naho cyamaze guhaguruka ndetse gihagurukira urugamba. Benshi barahazi, hitwa Biragiza. Ubu tuvugana hari ibirindiro bikomeye cyane, ibirindiro by'igisirikare cya leta ya Congo, ibirindiro by'abarundi, ibirindiro bya Wazalendo. Umusozi mugari munini cyane ugaragara nkaho ari umusozi waba strategique mu bijyanye n'urugamba, umusozi uriho ubwatsi, buriho inka nyinshi cyane ndetse n'abaturage bamwe bahatuye. Ibintu byagaragaje neza ko igisirikare cy'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo bari barakoze uburyo busa naho ari uburyo budasanzwe bwo kuza kwigarurira ndetse bagashyira defense zikomeye cyane kuri uyu musozi, kuko no kuhageza ibibafasha byaboroheraga, kuko uyu musozi bitewe n'uko uherereyeho igice kinini cyane kiriho ifamu y'umujenerali ukomeye cyane Tanguforo ubarizwa mu gisirikare cya leta ya Congo, ndetse uyu akagira n'ikipe y'umupira w'amaguru. Uyu kandi arazwi cyane nk'uko bigenda bigarukwaho. Uyu rero ntabwo ubu tuvugana ibi bice yakongera no kubikontorora ndetse no kubitekereza, kuko byamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Uyu musozi ni umwe mu misozi yari ingenzi cyane MA23 yakoze ibishoboka byose ngo ibashe kuyigarurira. Ubu tuvugana uyu musozi wa Biragiza wamaze kwigarurirwa. Abasore n'inkumi ba MA23 bahagaragaye nyuma y'urugendo, bavuga neza ko rutari rworoshye. Amasasu yari menshi cyane, bazamuka ibirometero byinshi cyane kugira ngo baze kugera kuri top y'uyu musozi, aho bagaragaye bishimye cyane, ndetse benshi bibaza uko uyu musozi waje kugotwa kugeza ubwo ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo ndetse na Wazalendo baza kuhava, dore ko hanagaragaye bimwe mu bice by'intwaro z'abarundi zabashije kuhasigara. N'imirwano itari yoroshye mu by'ukuri, dore ko byafashe iki gisirikare cya MA23 hafi amasaha 6 y'imirwano nta guhagarara, ariko kandi amasaha hafi 2 isaha n'iminota 50 abasore n'inkumi bazamuka uyu musozi ushinze cyane, nyuma y'uko bari bamaze kugeza imodoka aho zigomba kugarukira. Aha rero niho hagomeje kugenda havugira amakompora n'amasasu aremereye cyane, biza kurangira nyine igisirikare cya leta ya Congo kibashije guta urugamba n'abarundi barahunga. Ibi rero byahise bihereza MA23 amahirwe akomeye cyane yo kongera gufata ibice nka Numbi, Rumbishi, Shangi ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka Ziraro ndetse n'ahitwa Cyandombo. Ubu tuvugana Cyambombo rero hamaze no kugaragara defense zikomeye cyane za MA23. Ahitwa Ziraro hose inzira zamaze kugaragara, abashaka kwerekeza hirya za Bukavu, dore ko uyu muhanda ushobora kugera Bukavu, ndetse n'abari mu bice bya Numbi bashaka kuba berekeza mu bice bitandukanye, aba bose bari kongera kugenda. Bisa naho intare za Sarambwe zongeye kuhashyira ubuzima. Amamodoka aragaragara nubwo atari menshi, yiganjemo akoreshwa n'iki gisirikare cya MA23 ndetse n'abayobozi b'uyu mutwe nk'uko byagaragaye, ndetse na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo